Yes, ndabasuje cyane kandi mbaye ikaze ku Ibendera TV. Ndizera ko mumerewe neza mu bice bitandukanye aho muri. Nizere ko mukomeje kugenda muryoherwa n'inkuru tubategurira ku Ibendera TV. Nitwa na Cretin Ntirushwa, rero nongeye kubaha ikaze. Uyu munsi turababwira ko Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze akari ku mutima wiwe ni mu ijambo yagejeje ku baturage kuri uyu wa gatatu, aho yagiye agaruka akora bimwe mu biri ku mutima wiwe. Turababwira kandi ko havugwa impinduka mu gisirikare cya FARDC, ari nako kandi havugwa impinduka mu gisirikare cya M23. Ni inkuru tubagezaho mu bihe binyuranye, tubabwira ko tuba twazikuye mu bitangazamakuru binyuranye. Hanyuma kandi ndababwira yuko turaza gusoreza kuri iyi nkuru ivugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho hagiye gushorwa amafaranga menshi cyane mu kugura intwaro zirimo drone z'intambara. Aya mafaranga akaba agiye gushorwa mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Nikaze ku Ibendera TV, ndabibutsa gukora like, share na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Nizere ko we wabikoze komeje kugenda unogerwa n'uburyo izi nkuru zikugeraho uwa mbere. Ni ibintu byiza cyane, rero reka twihute cyane nta gutinda twinjire muri izi nkuru zitandukanye twabateguriye kandi tugiye kubagezaho uyu munsi. Ndababwira ko Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ijambo yagejeje ku baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze akamuri ku mutima ku byerekeye umutekano w'iki gihugu abereye umuyobozi mukuru. Ni mu ijambo rigufi umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yatangaje ubwo yari Kinshasa ku murwa mukuru w'iki gihugu, aho yari mu kiganiro cyabereye mu muhezo kuri wa gatatu tariki ya 8 Gicurasi muri uyu mwaka 2024, aho yatangaje ko ikibazo abona nkaho ari nyamukuru kibangamiye umutekano w'igihugu ari abasirikare bari muri FARDC bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, nkuko iyi nkuru igenda ibitangaza. Muri iki kiganiro gito Tshisekedi yagize ati abasirikare bavuga ururimi rw'ikinyarwanda binjiye mu ngabo za FARDC mu by'ukuri babangamiye umutekano w'igihugu cyacu. Aya makuru atavuzweho rumwe avuga ko iki kiganiro Perezida Tshisekedi yavugiyemo iri ijambo cyarimo abanyacyubahiro bake, harimo n'abagize komite njyanama ye ndetse nabo mu muryango we. Si ubwa mbere Tshisekedi yavuga amagambo akomeye nk'aya, kuko mu mwaka wa 2020 ubwo yari yagiriye uruzinduko i Bukavu ku murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, nyuma yuko yari amaze kwakira delegasiyo irimo mutualite z'amoko atandukanye. Hari aho yavuze ko intambara ibera mu misozi miremire y'Umurenge ari iy'abahinzi n'aborozi, bityo ko idafite icyo ibangamiye umutekano w'iki igihugu. Kandi muri icyo gihe ibitero bya Mayimayi ku bufatanye bw'ingabo za DRC byari bibangamiye ubuzima bw'abanyamurenge, aho ndetse icyo gihe hasenyutse imihana irenga 200 kandi n'inka zabo zigafatwa bunyago. Imihana y'abanyamurenge yasenyutse icyo gihe harimo igize akarere ka Mibunda yose, igice cya Rurambo, Indondo ya Bijombo n'imihana igize akarere ko mu Marango. Gusa nyuma y'ibi abanyamurenge baje kuvukamo Twirwaneho barwanya Mayimayi yari irimo iterwa inkunga n'igisirikare cya FARDC cyari kiyobowe na Brigadier General Dieudonné Muhima wari muri Minembwe. Abanyamurenge bavuga ko muri icyo gihe
twirwaneho yafashe imbunda ikarwanya Mayi na FARDC kugira ngo abakunde babone amahoro n'umutuzo. Kugeza ubu twirwaneho iracyaharanira ubumwe bwayo n'ubw'abanyamurenge nk'uko bitangazwa n'iyi nkuru. Ni inkuru yagarukaga ku ijambo Tshisekedi yaraye atangarije abantu. Hanyuma twihuse rero reka tunababwire kuri iyi nkuru ivuga ko hamaze kubaho impinduka mu gisirikare cya FARDC. Amakuru make avugwa muri Kivu y'Amajyepfo nuko habaye impinduka mu gisirikare cya FARDC. Ni Brigadier General Andre Ohenzo wagizwe komanda sekteri wa Nyamunyunyu ho muri teritwari ya Kabare mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Aya makuru aravuga ko Brigadier General Andre Ohenzo azayobora n'abasirikare ba FARDC bakorera Iminova muri teritwari ya Karehe ahari kubera urugamba ruhanganishije M23 n'ihuriro cy'ingabo zirwanira ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Amakuru akomeza avuga ko mu mujyi wa Uvira havuye ibatayo ya FARDC izwi nka Special Force nayo yoherejwe Iminova kurwanya M23. Iyi nkuru kandi iravuga ko brigade ya 12 ikorera muri Minembwe izahuzwa n'indi igiye kuvanwa i Lubumbashi maze zikoherezwa Iminova gutera ingabo mu bitugu. Ihuriro ry'ingabo za DRC ziri ku rugamba ruhanganishije aba bose n'umutwe wa M23. Ibiri muri gahunda idasanzwe y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyafashe ku bufatanye n'ingabo za SADC yo kurwanya M23. Iyi operasiyo biravugwa ko yatangiye ku munsi w'ejo. Ni mu bitero ihuriro ryagabye kuri M23 mu birindiro byayo biherereye mu nkengero za centre ya Sake. Gusa M23 ikaba ivuga ko yabashije gusubiza inyuma ibyo bitero bya SADC na FARDC bari bagabweho. Ibyo bitero bayigabyeho byaje nyuma yuko SADC yari yasohoye itangazo rimenyesha ko ku bufatanye bwayo n'igisirikare cya DRC bagiye kwinjira mu rugamba rwo kuhashya umutwe wa M23. Twabibutsa ko Brigadier General Andre Ohenzo watumwe Nyamunyunyu yarasanzwe ayoboye brigade ya 12 ikorera muri Minembwe, akaba yaratangiye kuyiyobora kuva mu kwezi kwa kabiri mu mwaka ushize 2023. Turababwira kandi muri inkuru ko ku rugamba hiriwe ituze ariko ku ruhande rwa M23 hakaba havugwa ko bamaze kugira ibindi bunguka. Hagaragaye ituze mu bice byaberagamo intambara ihanganishije igisirikare cya leta ya Kinshasa na M23. Ni kuri uyu wa kane tariki ya 9 Gicurasi muri mwaka 2024 nibwo habonetse agahenge k'amahoro mu bice byagiye bivugwamo urugamba byo muri teritwari ya Masisi, Rucuru na Nyiragongo nk'uko ibitangazamakuru itangaza. Aka gahenge katangiye kuva igihe cy'isaha z'igitondo cya kare cyo kuri uyu munsi, ibitandukanye no ku munsi w'ejo kwa gatatu hashize tariki ya 8 Gicurasi 2024 kuko ho hazindutse kandi hirirwa intambara yatangiye kuva mu masaha y'urukerera kugeza isaha z'umugoroba wa joro. Iyi mirwano yarimo ibera mu nkengero za centre ya Sake ho muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho M23 yari yagabweho ibitero by'ihuriro cy'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma yuko SADC yari yasohoye itangazo kuwa kabiri tariki ya 7 Gicurasi muri uyu mwaka isezeranya ko igiye kwinjira mu rugamba rukaze rwo kwirukana no guhashya uyu mutwe wa M23. Gusa ntabwo urwo rugamba rwigeze ruhira iri huriro ry'ingabo za DRC ku bufatanye n'iza SADC kuko ibitero bagabye kuri M23 yabisubije inyuma ndetse igira n'ibikoresho bya gisirikare ibambura birimo n'imbunda zirasa kure ndetse n'ibindi bikoresho bikora mu itumanaho.
Agataho Minembwe Capital dukesha inkuru iravuga ko hari amakuru y'umurwanyi wo muri M23 utangaza ko uyu mutwe wa M23 wakiriye abarwanyi bavuye ku ruhande rwa leta ya Kinshasa barimo Wazalendo bagera kuri 50 n'abasirikare b'Abarundi bakaba 37 aba bakaba baje kwifatanya n'uyu mutwe wa M23. Uyu mutangabuhamya yatangarije Minembwe Capital dukesha inkuru ko ibi byongeye guha imbaraga uyu mutwe wa M23 ndetse bikayiha anandi makuru ava ku umwanzi wabo. Twabibutsa ko atari bwo bwa mbere M23 yakira abarwanyi bavuye ku ruhande rw'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko n'ubushize bakiriye abarwanyi benshi barimo n'abanyapolitiki baje bavuye muri iyo leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka dusoreze kuri iyi nkuru. Ni inkuru nayo igaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ivuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangiye umugambi wayo kugura intwaro zikomeye kandi zihenze zizatwara akayabo ka miliyari 600. Izi intwaro zirimo drone z'intambara Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba igiye kuzigura muri Afurika y'Epfo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri mu biganiro bigeze kure bigamije kugura muri Afurika y'Epfo za drone z'intambara zifite agaciro ka miliyoni 500, no kuvuga miliyari 649 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni biganiro bimaze igihe bikorwa n'abarimo Minisitiri w'Ingabo Jean Pierre Bemba, ndetse kuri ubu amakuru avuga ko abajyanama ba Perezida Felix Tshisekedi bari gushaka uko bavana mu nzira ibijyanye n'ubwishyu bwari amafaranga yo kugura izi ntwaro kugira ngo batangire bazibone ndetse bazikoreshe. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze imyaka ikabakaba 2 n'igice iri mu ntambara n'umutwe wa M23 yananiwe kwirukana mu bice by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uyu mutwe umaze igihe ugenzura. Amakuru avuga ko mu rwego rwo kuziba cyuho cy'ibikorwa by'ingabo za FARDC zirwanira ku butaka zananiwe kugira umusaruro zitanga, Tshisekedi amaze igihe yari yemeje gushyira imbaraga mu kirere binyuze mu kongera umubare w'indege z'intambara. Akaba rero ari nayo mpamvu RDC yamaze kwinjira muri uyu mugambi wo kugura drone z'intambara zigiye gutwara akayabo ka miliyari 600 mu rwego rwo guhashya iyi mitwe yitwaje intwaro. Kwisonga hakaza umutwe wa M23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka mbashimire cyane mwe rero mwari kumwe natwe ku Ibendera TV. Ndabibutsa gukora like, share na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Bizeza ko inkuru ku Ibendera TV arakagaruka. Ndabashimiye cyane, nari na Cretin Hirushwa. Mugire amahoro.